Itu nangin video cang mang. Oh emang cang mang. Ganteng amat ya dia mang. Wih, ayo. Enak jancu. Aing terganteng nih. Wih, aing gak lama cenah. Wah, coba ya udang. Ini mau ulang geus kasep. Ih. Nah, ini teh. Geus kasep teh. Ayo. Min video nan ya. Wih, enak insyaallah. Heran. Bitapa al-cawa. Nyetris bae. Ih, mulai ya. Ada tadi. Kuntu nuru. Ulah eta. Lam talim. Nah, tadi teh bikang. Lam talim qatu mutlaqan abada. Wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Nabi kita tak pernah mimpi di adanya, dan ia pun tak pernah mimpi menguap selamanya. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabat jismilasani satwa yang gesit tidak mabur darinya, dan lalat pun tak pernah hingga pada dirinya. Bi khalfi Udah. Ka'ama. min ru'yatu fala yura asrubulin Minhu fi alani. Kiki yang asup tuh Kiki tuh. Po. Bang ganteng Talim Woi. kotuto Ini sih. Parah. mutlaqan abada. Ya, bontot. Wa matasabas. Hayang jomet met, hayang jomet. Oi. Mantap. Kekuat terbulan-bulan tengah dahar jomet. Hayang jomet. Emak, bapak. Sallu ala nuril ladzi sama ya fauzaman sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nuril ladzi arjasama. Berkah itu indah. Sallu ala nuril ladzi arjasama. Ya. Zaman sallallahu alaihi wasallam.
Jadi terus naik tahu. Itu pohon aing pohon. Oh, dia terus ganti. Ganti. Non ya. Lanjut. Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Ahmad, penting. Ano ka penting? Non itu. Ahmad. Dia. Ahmad ya nurul huda bi syauqan faqal madaini tarju antara ruhi ya habibi fidak Ahmad ya nurul huda bi syauqan faqal madaini tarju antara ruhi ya habibi fidak Ahmad ya nurul huda bi syauqun faqal madaini tarju antara ruhi ya habibi fidak. Gus ya teman-temannya, gus sudah ini. Nanti. Bisa. Ini tadi anu Ngarope. Hinala teh. Nah. Hinana. Oh. Jalla man qad Oh, balik yo. Terusin bang. Rahmatan lil alamin fajarajin ammalak ya imamal mursalin kuntu nuran kana kaunun au mala Nabiyan mursala hina lama Ini si bungsu ini. Unwatin Allahumma jangan salli. lupa like and comment subrek. Macam lama kira. Hah? Bang Inggris sorangan. Malam. Walam. Pasti. Outing kamera mah. Saling gua isin. Falamma ana awanu maulidihil karim. Wahana makdamuhu syariful azim. Sallallahu alaihi Sawushul isarati li ahlil ardi ajma'in. Bil bashar. Bil basharnya. Jangan lupa subrek.